Dumi, mabali namin. Unayin at pigsa ti bagyo day tabuy-buyaam di ta computer mo, Dom. Huwag nga ron. Iso dahil iti Bagyo Odette, adi malapos iti Kabisayaan kan Mindanao. Nani, grabe daytan At dan sapay mayan anod abalay. Uy, super typo na talaga. Nga ron. Ay, ita makita no asino dagiti talaga makatulong. Andan na iti nakaununa. Sakbay kanupay lang aglandful tinasawa Bagyaw. Naisagana dan ti may tulong no bilang tok pumigsa ti Bagyaw. Dayta ti aksyon agad. Ngam adalat tamot na iti agpatinggalang iti sao. Awan mo aksyon da. Ita nga adda dagiti kasta a kalamidad. Makita no asino dagiti nakasagana at tumulong. Pudno na ita. Hanggang siyempre, nairanapay mo iti kampanya para iti eleksyon iti masungan. Agpipin na lang da. Ay, wun. Talaga kasta, Dom. Masiripitan dagiti botante wenno umili. Saan dan basta maala ka dagiti pamaranglaang arami dagiti kandidato. Husto ka. Adda dagiti nalaing agkari. Ngam itayab mo ti kali dagiti karida. Malaksid dagiti may padpadamag nga gatgatang iti botos. Siyempre, adda dagiti kakasta. Dadamot dagiti mangilako iti botos da. Ngam asinaw ti aglakam. Nutay na nga bakit tay naggatang? Natural. Masapo na mapasubli na ti gastos na. Agin lalaing. Dayta, ti subtitle ti istorya kita. Ay na, andaman tayo sugi ko na suyaab. Abang ito na kanya, tinaimas arido. Talaga, amade. Mapa na talaga. Bay, amman dita na da umaya ka baranggaya. Iseraklatan tiri daw. Anya ti kunam dumeng. Nagikatimay sa akagawad tinagbugsutan. Hoy, gaputalim mo kayan ti pandemya kat adda nagbiyahe. Ginundawayan da tinagawid na ninyo kagayan. Asino? Ni kagawad tupak. Isu aya? Nagarkilay ti jeep amang itulod kadakwana iti kagayan. Kasanon ti balay kan lote da? Saan da matakuko na dyan? Taintalak lang ni umong kadakwada kasinsin ni bagat na. Kastagaya? Sumangpat kanumot na ni umong taag furgurdan. Nagsara ka na ti kumpanya nga ayan na iti syudad. Aya? Isungarod ti parikot ita ni tatang no sino ti may sukat ken kwa. Kumita kayo Ado dita. Ito saan kumakon di oposisyon? Asino kumangarod? Awan samot pagpilyan ka dagiti ka baranggayan. Baka mo ditan. Siguro, tunggal kagawan, ada i-rekomenda na. Kalpasan na. Pagbubutusan ti council. May mayat manan Isa ang mangangay ni tatang iti emergency meeting tapag sasaritaan mi nita. Anda kamot gaya man lakay. Anya kay, kumusta ti meeting yaw? Ay,
Tunggal may sa kadag iti kagawad. Manginominate iti may sukat ken kagawad tupak. Ay katun kastamot at talaga san aya. Agam kasanaon no tunggal kagawad kat manginominar iti maysa. Kat tunggal mainominate mo isot ibutos na. Anya? Di sasagay sada iti butos. Awan nga rin ti mga pagkadakwada tatay da amin. Oh. Ay salbag ni ayat. Wala niya. Masapol adwa uno talulaang at mainuminar mo it si kamot lakay. Ay wala ya. Kasaritam dagiti kakadom akagawad. Tatalo no dalaang mati pagpilyanda. Awen, kasaritak man ni Duming. Uray wala ang ti pagpilyan. Nung mabalin pa ikidi aga may salatan. No asino at talaga ti makita yung makabaal. Apointaran yung latan. Kuma. Asino nga ta? Ni Omong asumangput ditoy. Saan nga ta mabalay? Anya? Naibagday di at taga ditoy. Saan akas kini kagawad tupak anay kamkamang laang dito nagbugsutan. Una niya. Kaano ngamin ayati sang putday di lakay? Ay si Mangput dan samuting. Hudiin kay kasaritan no kayat na. Taison ti may sa pagpilian niyaw. Si Kagayam ti asawa ni Umong. Wan kabsat, siyak gayam ni Kunching. Ay naimbagman ta nalagip yung tagsubli dito nagbugsutan. Wan, nagsiramat nga minan ti kumpanya nga ayan nila kaiga po iti pandemya. Sa bagay. Nasaysayat mo ilaang dito, ita na kaya nakamalugar. Wan nga rod. Iso dakamin ati mangsukay iti basit atalo na tawid nila kay. Ay may mayat manan So gayam nagawid ang dakagawad tupak iji lugar na. Wan, nabayagan nga imbagami kadakwada. Ngam gapumat lang iti pandemya, saan da nakawid iji lugar da? Ngam ita alim mo kay basitan kan mabalinan tagbiyahe, iso nagawid dan. Wan, kan nakaawid kami matan. Mayat sakit may sa nila kay mun sa pagpilyan dagiti opisyalis maisukat kan kwa na. Wan, imay mat da kagawad doming ije balay kat kinasarita da ni Umong. Mayat nga rin ti asawam. Saan ko man nga mo? Ari mayatan samat. Wala. No isot pilyan dagiti agda mga innam akagawan. O di adadagos trabaho na. Kasaritak tuman? Wan. Man-mano dayta nagatas. Sang-sang pa na pailaang addandagos grasya adimtang kwa na. Saan ko nga amo numabalin Rosa? Saan pa'y abutante nila kay ditoy? Dana. Apay ay ngayon panalbaag mo tari daw. Dadaele mo. Masurunak nga rod. Apay manun aya. Nalpasin ti meeting. Ken panang pili da iti maisukat a kagawad ken kagawad tupak. Kahit asinot na tulaw. Ni Bartolo Kidag. Anya? Na teknikal ni Umong. Ngamin, san pa'y abutan ti ditoy. Day talaang Kati pagsurunak. Wan sabsabali ni Bartolo iti asawa ni Tupak. Anya? Akayat na asawan, agkakabagyan damot lang. Ay kit, anya kumadita. Amumad asumang ka-oposisyon dahi at Tupak. Agkakadwada kadapadok ken guruod. Ang saan mo't ati asawa na ti kagawad? Wainam. Ay, nawanan mabaling ko. Tay sumot ti pinili da. Paliiwan nyo latan Saan mo't siguro ako montra no napintas ti gakat yaw? Apay ngamin nga isot pinili da.
Awan ngamin mabalin. Duadalang kan ummo nagpilian. Kaputa disqualified di ummong ta kung nada asaan pa yabutante. Sa tarot na mabalin. Ita, Kaputa nilangan Bartolo tinabate. Ison tinagkaykay sa anda amay sukat. alakat, isun Anya nga ron ti mabalin pa ita. Una, maarami din ti resolution ang mga point ken kuana. Akasukat ni kagawad tupak. Ay, awan mabalin. Ano san yun, ani Bartolo? Ti dakas na nga ron, kat piloso po na dya tao. Ken kadwa nagurod ken padtaw. Anya nga ron ngay. Napapigsamanan ni Padtok ako muntra. Tadamanan kadwana. Uray tadwada laang. Saan damat maala ti majority iti council? Ay, high blood manan ni tatang iti daytoy. Sigurado ray ta. Nagaramit ka ni tinotes para ti general cleaning kagawad domeng. Uwan, Chairman. Masapol ti panagdaldalo sita. Masunga ti matutudaw. Panagiitlog dagiti lamok amang iti dingge. Ken daddo mapay asakit. Ken masapol ti panagdaldalo sita glawlaw. Uwan, Chairman. Narikatain. Numainayon pa deta dingge iti COVID. Kakaiso na medyo agsubsubli tayo ni normal. Ininot mo't laangan amaawan sa ti COVID virus. Ang damot ti sabali man na variant. Ti ibagbagada nga Omicron. Ay saan na bali? Taadon din nakabakuna. Amin sapay kit din dito kat. Nagbakunan. Agdan samat sumagmamano saan pa. Iti talaga apiluso pong. Bayam dagijayain. Tano isu dati matamaan iti COVID, winno data Omicron, ay ke, puran tayo ida. Oy, Bartolo. Apay anak kauldag ka dita. Apay ko ma. Anya ko man nung nakaulagak, katawan mat aramidag. Naa, saan mo ka di nga ammo? Tiyan niya. Kat no madaman ti general cleaning iti barangay. Anya? Awan mon. Kabarbaro ka pa'y laang anadutukan a kagawad. Sumatut kan? Amom bakit saan a trabaho ti kagawad dayta? Anya? Da kami iti council, da kami ti legislative body, da kami ti agaramid kadag iti barangay ordinance. Naa. No kayat mo, si kandi mapan, no siyak, masadutak. Sa dino tayo ni Kagawad Bartolo, Biriyang. Pinanawa ki jay balay kagawad duming. Masurunak ta siyak timbaon na. Kapay, anyat araramidan na. Kumaraw ti sakit na kagawad. Ang dagayang sakit na. Uwan kagawad. Grabe ka din, sakit na. Ipanyo iti doktor Grabe ngagpaiso. Saan a doktor ti makaagas kan kuana? Ha? Anya rin ti makaagas. Anya ka diti sakit na. Tako na magrabe. COVID virus ka din. Naimbag kumaa no COVID. Tano awan gasat na. Puuran tayo. Nakaroon sa tiguram iti asawa pa. Talaga kagawad. Sakit din ti patudunan na nga umay agbayanihan. Mabit malay. Anya ka diti sakit na. Ta saan na akaabalan ti umayag bayanihan. Bato kagawad. Anya? Ando sakit tayo ti bata. Uwan kagawad. Grabe nga ron Ay masapa lang may paniti doktor. Taamangan no kasapulan ng ama operaan. Tapno may katag iti bato na. Pang-oran ti kasapulan kagawad. Saan a doktor? Masapul a mamansaw.
Kanya di kahit masawain. Sakit abatugan. Di sakit ni Bartolo. Kanya. Kumusta ti bayanihan kagawad Dumeng? Okay, Chairman. Malaksid iti may sa apurok taman manuda. Anya purok? Ti purok anak katuka ken kagawad Bartolo. Apay? Anyat pari ka taman manoda ako nam. Saan anapan ti kagawad da? Iso asim madut da. Ken saan kano nga ammo dagiti pumurok? Anya? Saan da kanumot anabagaan? Naamuan da laeng karagiti ammo da iti sabali apurok. Apay? Ayan ni kagawad Bartolo. Ang damat ni bagat na. Ngam kimaro kano ti sakit na abato. Anya? Ada bato ni kagawad Bartolo? Uwain tirman. Sakit abatugan. Anya? Salbag niya yat. Naglaing kan, Senyor Bartolo. Ada ka dito'y amayat, ti tatagayan nyo. Ngam di kay napan nakibayaniha. Napan ka lang arudain? Tasyak ti binaon mo. Ngam rumbang kumaasikat tinapan, tasikat kagawan. Isumot lang nga iso. Ngam sapsapulan na ka ni kagawad Dumeng. Anya kuma? Iso aya ti chairman? Ngam sigurado nga imbaganan kini Chairman Gusting akatugangan natin imbagak arason. No apay asaan ka anapan, senyor. Nya timbaga maya. Imbagak akimaro ti sakit mo abato. Wow! Kastaman ti kunak bakit? Ang mumlat na mo ti ibagbagam Imbagak lang ti puno. Imbagak nga adda sakit mo abatugan. Iso asaan ka anapan. Naksot! Nalpos ka! Anya! Nasaya at launay tay may kakagawad Bartolo. Agtugaw ka. Ay, agyaman chairman. Anya ka di aya ti pagsayaatan ta pinayabandak. Napatag ti bagaking ka. Ngimsakbay na. Nawat mo tay damo nga honorarium ma. Ay, well, chairman. Apay, kaano ka diti sumarano aya? Awanan. Anya? Uray, kat appointed ka lang. San kamot nga elected, nalakada ka lang asukatan. Mangangaya kiti emergency meeting wino special council meeting tapag mimitingan me ti pan nakasukat mo mutla nga kagawad. Anya? Ikatundak? Apay mo, chairman? Saan ko akaya ti kagawad na sadot? Kagawad nga na sakit na iti bato. Tasa na may kaniti kasta nga opisyal. Ang adumat Nasaysaya at siguro na agtalinaid kalatan iji balayuan niya. Please, chairman. Please. Saan ka di Saan tak nga ikatin? Sore, ngam kasi tinakunak. Saan ko akaya ti kagawad? Winutay tao nga nasakit na abato. Gan! Isuday tan, ti ibagbagakan ka. Anya ngay ita. Basol mo, Peryang. Apay asyak ti pabasulat. No saan ka kumanagpolpolong kan kagawad Dumeng? Saan anaamuan ni chairman ti rason asaan ka nakibayan niyan? Imbagak laang matipod na. Asan ka nang rason? Sige ti aking basol, Peryang. Anya kumaita. Anya aramidam. Ay, dosagin ka man langan, tapno. Ay, bilisaray! Takbo habang may lupa ako na da! Hoy! Hoy! Ang sumli ka, Peryang! Ay, pagpakawan ng turkey, itulog ko kindan adosagan na!
Ay nadumay, ingkay man arayatan ni Birihang. Apay, anyat mapaspasamakin ko na. Kamkamatan ni Bartolo iti batang. Ha? Anya? Isu kano ti pabasulo ni Bartolo, anak kaigapuan ti panangikikat ni tatangken ko na akagawad. Ha? Sus, ulaw, abartulaw. Nga po iti sakit na bataw. Agpagungganan, tay katendan akagawad ni Bartolo. Jesus. Dream again. Dumi, mabali namin. Dam, madaman ti panagawat dagiti coordinator dagiti politiko kadagiti agkampanya. Kita gisagana kadagiti pulyetos, kas kada poster. Adupay kit ti makitkita anak kapaskilan Idinto ta saan pa'y mata pa nagkakampanya. Ay, Nay, di ta kapay dom. Tayo nakagrubatan. Ada nakamasaya gigi po nirarya ita. Kat saan mi pa'y nakasarita di akin minatay. Kaano titabon na? Ay, saan mi pa'y lang amaw no kaano maitabon. Kasta? Nakagrubatan, Tom. Anyan ni Rosa. Sobra ti kinabisi na. Tsakpay kat maawatan o daduman, takas laawan panahon na kanya. Ay, sumidiran di puyat ko anak ipagtanod idirabi. Pudno ti kinanga ni Rosa. Saan pa'y mata pa nagkakampanya ngam adon lang iti agganat. Sa bagay, saan la mamin alunaytan. Agsasalupang tumanayin dahil aliporis ti politiko. Ay, badi na ito ya. Very dap kumankit day. Nagsisinublat dagiti kandidato nga umay diti barangay ket nagduduma da iti diskarte nga umay ditoy. Siyempre datayong opisyal ti umuna nga Sitganda. Wan nga rod, Chairman. Adda dagiti agpamerienda. Addamat dagiti kundidamag no anya ti problema tayo dito'y nagbugsutan. Wen kagawad munda. Adamo dagitay umawag da nga umuna sakbay nga umay da. Ket mangtuday ti bayit para ti pagsasangwan. Adamat dagitay awan imet da, wano balon da, ket awan na nyaman na. Agkaridalatan. Ket ibagata yung nga emote, wino kuripot, dagijay. Sanaya. Ay, wala niya. Kasano, ket nakairuaman tayon, tay adalat ta isang pet, dagiti politiko ang merienda, no agpamiting da. Day tangaro ti sakit ti kaduan. Sakit tayo kunak man laangin. Dagiti paikit di sang bayan da, ti agparikot, iti may pasago kadakwada. Wen, ket day to, itilaglagi pa niyaw. Awan ti dumduma tayo kadagiti kandidato. I-welcome tayo amin nida. No pa'y adda dagitay talagamet nga iso ti kayat tayo makatugaw. Ay, wala, Chairman. Sa nga ilyin tayo amin nida. Respetwon tayo amin na sumangbay. Wan mata, Chairman. Ngamne, saan nyo anam namaan nga amin kami akagawad katagtong paliti dayta? Amuklatan no asino manan dagiti natangken ti ulo na kagawad munda. Sigurado dayta.
Saan tumanan makaidna ni kagawad lalpuot. Katanda ko ba dito ni kagawad ka na sao ka sao. Surog. Ay, wala. Agkuyog dan tumanan kini kagawad padtok. Katimaday, mismon tuman nga sudan timang kuy-kuyog kadag timan manukenda kandidataw. Ay, lakit di Chairman. Kat maiparit mati kasta sana Chairman. Talaga. Sana nasaya ti kasta nga rami ti opisyal. Naske napatas ti trato tayo kadag iti amin ngagngayangay. Tasan tayo nga mo no asino dagiti mga baktaw ngagtugaw. Aywan, gusto kayo German. O anya, dagijay lang ti bagak. Di ulip-lipatan wen. Sumangpa ti bunggoy ni Mayor Enton Bigat. Bakit? Ada pinusga ka mang kita iti kasapulan da. Katuon nasaysaya at no sabali ti agasikaso. Abangan no dama ko na dagiti dadtuma. Talaga, mate. Amok day ta. Kagayim ko amin nga aglalaba na para mayor. Kastamat dagiti bise kan dagiti alipuris da para sanggunian. Ala, makaamukal at taditan lakay, ta adamot, asikati makamaw. No anya tinasaya at para iti dayta. Talaga, mate. Naske na nasaya ti may pakita kadagiti amin na kandidato. Tano asinon to ti mga bak, sanda tayo nga ilidliding no adda pagsayatan. May mag! Tadda kayon kakadwa! Apay ka din kagawan! Adda umay a kandidato dito'y barangay Inton Bigat. Sino kadakwada, kagawad? Tay oposisyon ti agdama a mayor. Ne. Ay ngarod kontrabida, ijay manok ni chairman Awawawan, sakto ti kaunaan a sumabat. Yam amok to adagos ti bagay. Amay sak a barangay kagawad. Ay uwan agpabigbig ka adagaw. Stop no si kati makauna kada kayo amin nga opisyal. Ay, wala. Kasta talaga ti aramidag. Parang agiwaras iti kwarta. Awawawan, agalirto kayo Didak adadaywan, tapno mairaman kayo no adda pagsayatan. Uwan kagawad. Sino ayati campaign manager dayjay dito'y barangay? Ako saan tayo pa'y lang nga mo na mabayag pa'y ngamin ti panagkakampanya. Ay, agaplayak nga agkampanya kagawad. Mabalin di ka madanagan Mayam, tayam amukan tao. Mga no, agtaros da mo di barangay hall. Sakbay makadanon da iji barangay hall. Makitak to ida. Makit di Inakto padaanan ida ni waiting shed iji sungadan. Ket siyempre kagawadak. Ang mga no awisan daktupay kidin makilugan itiman when no itipay kidin kutse jay mismo a kandidato. Ay apa! Di sikatag taon! Ayos Ay wala. Iti agiwaras iti kwartang limod laang. Ang mga no agiwaras day dyan. Ay, day takarod kat. Baklang day kandidato. Ay so. Iso nga at damat nagitay campaign manager nga agilambang. Di day kan nagijay tao da. Ay, di kay madanagan kakadwa Makakwarta tayo inton pa nagkakampanya. Anya ti kayat ta sa undi ka na yun akasla pa nagmi-meeting da kagawad lalpuot. Anya parag mimitay. Kanayon ka no ti pa nag-uumong da sangot istor ni Banay. At dan sa kontak naman manokan na politiko. Bayan tayo latan nilalpuot.
Ag diskarte man nga tana. Kasta, Siguro na nakasta. Makakwarta basta umadanin ti eleksyon. makakwarta. Uy, nadiskarte nilalpuot. Agpala na ni kagawad padtaw. Salpag dagiti kakadwa. Mangibabay dan sakit dia. Salpag dagitan. Lakay, Eh, man ang ti pagmumuryutan. Uri lakas lagpangat man dagita kiday mo. anya day ta pa nagkitam kanya kaon. Dagita kiday mo kunak. Uri lagpangat dan iti pa nagrup-rupangat mo. Apay manan aya. Dagi jay kagawad anadiskitar launay. Na, asino ka dakwada? Apay, nagtakaw da? Saan? Awan nagtakaw. Ngem, ragadi da. Anya, ragade. Eh. Anyat di rin nagadi da. Saan ka maawatan? Agsumbangir a kandidato ti asit ganda. Agkalaban pa'y mo't ngaraw. Anya, Di dalagbaing. no agkalaban ti suportaran da. Ay kaaglimang da. Apay ngaglimang. Agmarang mangkit di ah. Dayjay pa'y apasikat. Oh. Ngem. Makasarak to kit day ti pagkadidigraan na. Ne, kasla maayatan ka pa'y. Mangibabain mo't ngamain. Ay, lakay aya. Pasensyaan nyo lat dagitan. Uray kat saan la amamin eleksyon tumatan para barangay. Mabayag pa data. Jakilunlunod nga masuruna. Ta sana maliklikan ti pan nakairamraman. Iti pan nakaibabain. Day talaang Dayjay akita ti tao tinarigat a makadwa ta sa urda. Anya, Napaklan aswitik dalalpuot ken padtok no kwarta ti pagsasaritaan. Oh, kastoy ti estilo da. Kwak 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 kunada awan ti kwam. Kasta ti estilo da no oraseng di pa nagbibingay. Nyangay, mano kayo amay? Nag-attendance kayo matlaang. Uwan kagawad. Talya. Sika ti pinusgak a leader dagiti para kampanya. Ay kita Tadda agruta iti kada barangay. Mabingbingay dagiti agkampanya. Depende ti kalawa ti barangay iti bilang ti tunggal grupo. Nawata ma? Uwan kagawad. Maurnos mi amin dagita. Aging gaamadanon ti talaga apanangrugi ti kampanya. Nasayato kasta. Katangay saan pa'y anaornos dagiti daduma akagawaan akasapulan iti baraks. Kahit agtitinulong tayon nag-set up. Kakadwa, di kay matanagan. Tadda sweldoyo. Magnati oras ngagtrabahon manipod ita. Wow. Aywan kakadwa. Adda balor ti tunggal garawyo. Awan ti magratais. Nagsaya aton kagawad. Ay, wala. Talaga. Di kay agbunto-buntog, Agalirto kayo ang kanayon. Tapno mangabak dyan kampanya tayo, kandidato. Ay gayam kagawad. Adda request ti kakadwa. Tanyo tayo tayo. Pwede awal la kano ay iti supply tayo a face mask and alcohol. Para nga minday tayo iti health protocol tayo. Di oray ilibre damot kumakada tayo. Kasaya. Kastay na Aguray ka man. Uray no saan kayo ngagkamkampanya? Kat ag-face mask kan ag-alcohol kayo man. Yan adamat sweldo yo. Pangalaan nyo iti igatang nyo kadagita. Sanaya, Ay, para day tala. Hindi na malak may libre. Ne, mangnagmubat ti dayamutog dagiti kagadwa kagawan. Mangrik na ka. Tayaro nga ing muntok kini Mayor Tobi. Ti may papan iti daytoy a request. Unay kayo matan.
Para day talang di kay makagatang. Pang personal mat day ta na request yo. Uray isulat mailibre kumamot tan Awan ti libre itan. Isungarod dakdakkel pay ngam iti minimum nga inaldaw ti sweldo ti empleyado iti munisipyo ngam ti sweldo yon. Kababain mat akan ni Apo Mayor no adu unay ti dawdawatan niyo a pabor. Sana bale ta libre tsaw kayo mat iti agmalem. Awan sa pulan niyo ditan. Ulit kakadwa, awan libre itan. Iso makamu kayon agumatang iti face mask kada alcohol yaw. Ay saanan nga obligasyon ni Mayor dayta? Tapang personal yumatang. Tata ko makatagag di testor ni Banay. Agam, dakagawan lalpuot kan talya nagti agmimerienda rita. Adan sakit sikrito da. Ay, saan at alpadlaw. Sumalikaw kawak man nga umasidag di testor. Ano saan dak naman law. Bareng manggag ko ti saritaan da. Nakadlaw dalaunay. Jatla ko mapaliiwan ni da. Nga madamat ngamin reklamo na iti kamit meeting da. Maya tanagranata dito'y barangay hall ada talaang kagawad doming. Nay, apay kagawad. Nakita ka idi malam. Anya? Sa din ang tinakakitaam kanya. Agsisiim ka. Agsirsirip ka pa'y. Nini, di kagsasaw iti jak maawagan kagawad munda. Asino ko mati sinisiim ko ngay bagbagam. Saan ka man nirip no kasta ti kayat maaparwaraw. Ne, di nan malagip. Lawagam ti sarsaritaam tanay. Nabenatan iti kastaon iti kordon kaw. Ang mga numapuksat. Nay, saan kan sakit amarabakin kagawad? Di ka ngamin maawatan. Nakita ka idi malam. Di naklang amin nakita ka. Iso nga inramraman kamutan asinisi em. Nanay. Manun nga aldaw apalpaliiwak da kagawad lalpuot kentalya. Jay ngay kakadwa na iti baraks. Jay kalaban ni Apo Mayor a kandidato a kalaban ni Apo Mayor. Ah? Nakita ka kas lamang palpaliw kadakwada. Najay. Jak inggagaro ti kanda ki jay. Nagatapak iti madi kadakwada. Iso asa anak ka nagpakita. Kat inlayon ko idan pinaliiw Kat amok nga da napaliw mo amaday. Hoy. Katangay nakauna kagaya manang sisiim kadakwada. Anda nga tanangag nakita amadian niya. Kas matlaken ka kagawad. Amok nga agpada ta itinangag ken nakita. Alahuan Ang anyamat nga raw tinasiim mo kanyak. Tako naman ngayon ramraman na kasinisiim. Awan, di madian napaliw ko ken ka. Tila kinataer mo mat anangal alam ken ni Rosa tinapaliw ko. Anya? Sika talaga. Ita, saan lagaya masyak tinakapaliw ka ni kagawad lalpuot? Wan, ket anya ti makunam. Anya ti aramidan ta kagawad dumeng. Anya pa aramidan ti rombang Ibagata ka ni Chairman? Ay, gayam. Inbidyok ida. Naka-record tinagsarsaриtaan da. At ebidensya tayo. Anya? Ay, sigurista ka mo taya. Nalaing ka asikreta. Ay, kasapulan ti ebidensya. Narigat ti mabaliktad, kagawad. Uy, katnas ka na mamo ni Chairman. Isunton ti makaamu ka na gadi concern na kandidato. No ibuking na ni kagawad lalpuot, wano saan? Ay, na. Makaamuda ditan. Nas ka na may correct na dyan, madingar aramidan ni lalpuot.
Sakbay amang rugi ti formal apa nagkakampanya. Talya, ayan dagiti kakadwa. Aldawan ng awan da pa'y laang. Anyan, ado pa'y tiring pastayo dito'y baraks. Eh, kwa kagawad. Anya ako ah. Ayan da ako na. Itaam dagiti sumungad. Da chairman ken dagiti paadam akagawad dagita. Nay, apoy da kita. Kunang matlan no, adara utondan, ta nakapormal da amay. Anyat gagarahan da ditaw. Naimbag, kanadaron da kayo kagawad lalpuot, kung oray si ka, Miss Talia Agawa. Apa yan, Jerman? Kunang matlan no, rumaot kayo, iti kasta ajarya. Kagawad Dumeng, kan kagawad Munda, ibagayo tinasiiman nyo nga aramid da. Uray saan mi nga baga, Chairman. Tamuda ti basol da. Sorry, tabinidyo kayo. Angam nangalak lang iti ebidensya kagawad lalpuot. Dua nga agkalaban a kandidato para mayor, ti kampay ide suportaran nyo. Ngam, kwartaan nyo laeng ida, saan aya? Nene, nagkunay ti day tamay. Di ka naglibak, kagawad lalpuot. Ken, I'm sorry. In report kayon kadagiti agkalaban a kampay ide, suportaran nyo a kandidato. Anyan, na dyan natagtagainap ka. Talaga sulisog di kwarta. Domi, mabali namin. Ay, kasi dagiti na biktima kadagiti a lugar. Ado tinaawanan pagsapulan ken babalay. Uwan nga raw, Chairman. Saan tayo kumapasaran ti kas dyan dito? Didakas na agpipin na laing mo dagiti kandidato. Uwan, ngam adda dagiti sana matagtagari. Ngam nakauna na gaya mo, anang ipatulod iti ayuda. Uwan nga raw. Dakkel ti imbati na adidigrada dyan nga odek. Ngam naidiyulantan sa. Mabalain. Ngamin ad-ado a lugar ti dinalapos na. Day di Yolanda kat kasla pasat lang ti Tacloban. Ngamita kat ad-ado arhyon. Wan nga raw. 7-8 sa arhyon tinadalapos. Ay agasim nga data. Talaga nga awan maaramidan ti tao. No kalamidad ti dumalapos. Wan nga raw. Di pala nalpas ti epekto ti pandemya. Adda mananda kita bagyo. Wan nga raw. Tidakas na. Adda pa yung opisyal kano anak pa ni Jay. Di pa nangitugot iti tulong wino ayuda. Napansa nagpapapicture lang. Amo pa yan. Imbesket di adayawon na iti lumugar. Binabalaw dalakat nga raw. Tidakas na adadag iti makuna nga opisyal ti gobyerno. Babalawan damod lang di gobyerno. Anya ngay data. Kastansa talaga data. Kita nyo lagan iti Yolanda. Nagdakkel ti donasyon wano tulong manipod iti sabali apagilyan. Ayan na nga eh. Nagadupay dagiti nabulok idi a relief goods. Isong ita, ang mga naawanan tumulong at taga sabali apagilyan. Takas tiyemot tinapasamak ka nagiti tulong da idi. Saan mo't siguro? Tamayat mo't tipatakaran ita tagdama presidente. Sa bagay mo't kidya. Ken awan mo't tan nagiti naddo mga opisyal idi. Manodan tinatay. Pakairamanan ti presidente asinukatan ni President Digong. Kastamot ti sekretary idi ti may nga ahinsya ti gobyerno nga kinsakop kadagiti reliefs ken ayuda. Pimusay mo tayo. Nga raw.
No pa'y adapay dagiti sibiyag ita anapusgan idi amang kita ka dagiti maikan iti balay. Kan anya pa dita. Ita kandidato dan sa panain. Una, imbes na konkreto kumamot kat tininti na bulo. Hay, awan na na iti aramid dagita at tao. Ang adanang tad ititulong ijay nga oray saan nga opisyal ti gobyerno. Wain, uresan mo nga ibagan no asino, tamuklatan no asino. Kasjay ah. Una tang. Amo ka. Ang amita, aglayos man ang titulong manipod iti international community. Kita mo, kamakadanon dayta kadagiti talaga ang nakairantaan na. Tasana kahit ni President Digong tilin na langgong nga aramid. Uy, layta ti pagimbagan na ita. Tanadama nagiti ahensya ita nga adalat ta kun nibor na. Sanda ngagbayag iti posisyon. Takugtaran da adagos ida. Anyaman nga tang disurata kaya. Nay, tagdan ni Rosa. Dumeng. Oh, anya na jay. Adda ka di man natay, kat may masayag iti punerarya, kat mapan kayo kaninanang. Naa, nagadon nga imbagam. Kat no kastamo ta kanayo, no mapan kayo di kadananang, kat intun sumangpet ka, na itatiling niyam. Alawan. Makapasurun. Imbis na dinggam nga muna tibagak sa kantog sa o. Ala, ala, anya ka di da jay. Awan. Panawan ka man laengan. Eh, mabit lang Rosa. Rosa! Nay. Ay, di pa nagsasaon. Impanalbaag ng tirikap. Eh, anya laki ting agpaiso ti asawa. Naglaka ng aglukluksaw. Unog paspasugnod. Ay, suyab man ay. Anya nga ron nga. Pagustwak at. Napukaw mo't ang tiganas kong agsurap. Ala dom, ada mapaspasungada na napigsabag yung. Kat ditirhiyon tayo titumbukan ti sentrona. Uwan ka nung aron. Nakitak day ta itay nagkompyutrak. Masapul nga agsagana tayo. Uwan na. Adan iti par. Nakastra ka iti Philippine Area of Responsibility. Uwan nga ron. Kat mapatta-patta nga aglandfall within 24 hours. Ibagak ka ni tatang na awan pa update na. Padawag ko, kat hindi mo tatang. Ha? Hello tatang. Ayan mo, Domeng. Tawagan man dagiti kakadwa, makagawad. Tano available da, ag-emergency meeting tayo. Adak di ti balay tatang. Agsurat ako ma. Itantan mo pa Masapol nga aksyon tayo, sakpay makadanon dito iti bagyaw. Uwan tatang. Sana mabalain, asatay tulag tignay no at daditan, tititigrawin no nalpasay. Uwan matkat diya. Gusto kayo. Tay ko na nga rudain. An-anum pa'y tay root no natayan ti kabalyaw. Wain, ngalang arudain. Uwan Oh my tatang. God, Sige, agpilisak labi. urahin ka nga ro dito Urahin kayo, bareng no makaumay amin nakagawad. No, di naman na nagpambara. Sana panawan, di pa nagpambarita. Kasanon, no mismo a pamilyam, di mabiktima, di landslide, winupras flood. Talaga? Sige tatang. Kung takak na di kakadwa tayo. Sige. Basta pa nga ron. Bye. Bye. Anya ka no, Dom? Ag-emergency council meeting kami kano. Kadwa siguro na iti kamang ti BDCC wano Barangay Disaster Coordinating Council. Tanod Force.
ken dagiti amin nga appointed officials. Kasta ti rumbeng. Kastamot dagiti amin nakamang ti disaster brigade ti barangay. Sige, tagpulusak. Nalangarod, tamapanak kidya kadananang. Tagodong kami mat. Ingkam gumatang kadagiti kasapulan para iti bagyo. Oy, tamapanak mo di barangay. Anak ko, agudong ta. Aggatang ta kadagiti pang emergency, kas kumay ti kandila, lighter kanan niya pa'y ditan. Kun dildilata nanang, tanusan ang makaluto. At the ready to eat ako nada. Kastamot nga isakada mo, tibakan ti atang kitigasyon no adda. Adda nanang. No maibos tayo reserbami, umawag ak adagos isuki mi nga agidildilibar. Uray da kami. Ay, narigat ti saan nga agsagana ta di tay laang ammo. Kastang agpaisaw. Takitain nyo man tinapasamak adidigra iti sabali a lugar. Nagadto na dadaan. Adda pa'y dagiti mapukpukaw. Adda dagiti nagaburan ti pagtaengan da. Ay, huwan nga rod Ay, tila unay flash mudslide. Huwan nga rod. No nagrega ay ti bantay wano naglayos. At dapay ay alaban ti tao dita. Huwan nga rod. Tila unay pa nagdakkel ti Agos ti Karayan. Nga ultimo kasta kadakkel tinwang abato. Wano dakdakkel pa kat kabailan ayanod ti danaw. Huwan nga rod. Kas kadagiti nayanod at troso iti may sa akarayan, iti pasat na ti Isabela, kan kagayan idi. Napumpun sa kanaw dagiti at troso iti surong. Kat idi naglayos, kan nagregay ti bantay, nayanod dagiti ayon Kat naibalangan kadagiti rangtay, naisulat, iso agapot na pigsa nga Agos. Narba dagiti rangtay. Isuday tatay kunada panagsingir tinakaparsuan. Sa bali mo tinapasamak iti kabisayaan. Talaga asubran ti kapigsa ti bagyo na kantudo na. Gaputa nagbaliw ti tsimpo kan klima na. Wananang, isuday tan ti climate change ako nada. Gapumot lang daytay ti global warming. Ti kinabaran ti tsimpo na, gaputa awanan dagiti kabakiran. Tanam sa akanan dagiti illegal lager. Ay, dagiti nalaing nga agpukan iti kayo. Ngam saan damot nga ammo ti agmula. Saan tayo kuman nga orayan na makadanon ti bagyo sakbay ngagtignay tayaw? Kawadir ma, naskan mo tamapakdaaran na nagiti kabarangayan. Ano mariknada pumigsa ti bagyonan? Agi bakwit dalangay. Husto dayta. Katangay sika ti chairman ti Committee on Peace and Order and Safety kagawad Portugal. Sika ti mangidaulo kadagiti tanod ngagsorsor kadagiti kabarangayan. Nang runa kadagiti adda itigit ti baybay. Karayan. Dagita ti pasyari niyaw. Obon ma, amang ano dakit di tidal waves wano dadakkala daluyon amang duprak iti playa. Ay, katsarman, kasanaw do saan da akaya ti pumanaw kadagiti babalay na. No, mariknayo, apumig sa launay. Ay, nas ka napilitin tayo ida, amapan ka dagiti natalgad na lugar. Nagrunay di pagadalan, ija ti papananda. Ay, uwan, chairman. No, kasapulan apilitin ida. Aramidan tayo, ngam ti mairubo ti karadkad da. Gusto ka kagawad. Kat na kayo matatanawd. Nas ka na makitinulong kayaw. Kasapulan, ti panagkaykay sa ita. Panagsakbay lang daytoy, Mayor.
Nagyaman na ka, Mayor. Adang arod ba nakakagawad ko di tata o may daalaan dagiti kunayo apang ayuda? Sige, Mayor. Itinagan dagiti ka barangay agyaman akunay kada kayo. Sige, Mayor. Agyaman akunay. Bye, Mayor. Kagawad Jigaw. Umay ka. I-drive mo ti barangay mobile taagudong kayo kada tanod ti van. Ingkay alaan ti ayuda. Ay, wan Jarman. Ay, saus naging bagal na. Kasta ni Mayor. Basta para kadagiti ka barangayan tayo. Ay, kan siyempre. Kasi degan ti election Jarman. Agpakitang gilas mo dagiti kandidato. Iso day to yan, Domeng. Mangrugin a pumig sa ti angin gantudo na. Kunya raw. Ay, rabi ipay mo't nga rod. Tawan mo balinta. Dahil ito tinwaragawag ti pag-asa pa naglandfall na. Kaya idadateng na di ti lugar tayo. Asino nga rod yatay di barangay hall? Ay titano, yan kamang ti disaster brigade. Ay, sapay na kumaa. Tasan akas iti kapig sa tinasaw abagyo ti mapasamak dito eh. Saan tayo may baga? Forecast lang tinaywaragawag iti radyo manipo iti Weather Bureau. Lukas ta, pagbaliw-baliw. Kastamat kapigsa, kan turungan na, wano direksyon na. Ay, Diyos ko. Saan may kumamot a pasaran ti kas iti na pasaran dagiti na pagbagyo a lugar, apo. Lakay. Anyat di ka pala pakaturugan na ya. Sino ti makaturog iti kasta kapigsa ti tudo kinangin na. Urilag sa gawisiw. Ay, wun nga rod Maturog ka latan no makaturog ka. Ay, kasmat lang iti nakunam Makaturog ka nga rod aya iti kastoy. Isumait. Kaya pampanunod di barangay tayo. Hala, sapay lang ko ba? Saan na pumigsapay day nga angin na. Kinisarding napaikit din at napigsa at tudo na. Sana madadaling iti pagay tayo wadanda ni pain magapas. Ay, awadan ang agpaiso. Sigurado nadagpus da amin na. Ay, agbisin mananti tao no kastoy. Kan saan kumaado makalunay ti danaw iti karayan. At ikat maulit ti panakalayos tayo amin ide. Nga raw. Di mo't kami natuloy ti di kaya manglapad iti sasapaw ti danom ti karayan dito yung sintro. Hindi ta kabalbalayan. Wun nga rod Karigatan talangan di matulog. Agkidim talatan. Makatulog tanto mat siguro Rosa. Nalayusan ti barangay. Pagat sikat ka ng ti danom ka nang idinaddo nga pa sa ti kalsada. Adong tinalayo sa babalay. Kasano nga rodan? Apos ta di mo alam makapampanawan di bagyo na. Kas lang roda nagindagan dito. Ngun nga rodong. Saan paya makaror da taon? Pinadas ko itay hinggang may tayabak mag. Anya taramida mi jirwar. Ay, kasano na matupakan kay ti sangati kayo? Wano, matumpaan kay ti poste ti elektrisidad. Ngun nga raw. Urayin nyo asumardang ti bagyo na. Sakay to agsawar ti barangay amang kita kadagiti na apiktaran. Barang na ikapsot na numadamdama, tay karigatak ti rumwar. Abangan no daragiti saan anong givakwit kat nalayos na. Abangan no daragiti agkasapulan iti tulong. Duming, napankan ni Plaza nga ayan dagiti evacuees tayo. At akano ni datatang? Mapanak pa lang. Nagawid at nga tar na sakit ti tiyang ko. Iso aya. Napaya, kasla mapapura ka.
Ay na, adda ka no hitay may isang agtartara iti kinamayor. Di mayatap no mangyag iti tulong, wano ayuda ka na iti evacuis tayo. Tari, naibusan ti muna, naiwaras. Anya mang tagngay bagbagam. Apay mahit. Awan ka no mo ti awit na nga ayuda, nga uray sa nga rakam la abagas. Anya. Sunay ba? Nyamatan. Taga ini pak mana? Domi, mabali namin. Ay, gusteng. Awanan. Kanyang awan manan. Asino ti awanan? Ni Jose Rizal? Anya ako si Rizal ti bagbagam. Lao ka man ako nakiti kalukwanan. Anya ti awanan, wino asino? Ni kumarim nga amparo. Tay asawa ni kumpadi Josep. Wan. Impadamag kanyak ti anak na napan ka noon. Napanan na? Anya ka ka di. Natayon Anya? Wan. Natay ka no idi sardam. Ay, anya timpatay na. Di mo ko na COVID man ay. Saan ka numot ngam nagsaksakit ka no gayam. Ay na. Ay, saan ko man lang amuan. Gapon sapay kat iti kinabakit nan kasta ti ko na di anak na. Yan yung arod ngay. Ikararagan latan at ikararwana. Talaga kas tatibiyag. Matay tayo amin. San lang nga gigidan, malaksid ka dagiti nagigidan anatay iti COVID. Huwag matkit di Ayan nga ti bangkay na. Di gumatang da iti lungaon. Alakit, ikanyo iti discount, bakit? Anya discount? Na-cremate ka naon. Anya? Huwag, napuura naon. Itay kanulaang isang put na ti dapuna. Kat di dapuna ti lamayan. San nga ta COVID, bakit? Kasano ako, bed? Kat saan mo't arimrimor ti balayda? Isuda lang agasawa ti adda ijay. Kat dagiti ka balayda. Dagiti kanulaang mo't apu ko dan ti kadwada ijay. Ay, suaya. Awan dito'y dagiti duang anak da. Adda ijay abroad. Jay Junior, isu ti adda ijay Canada. Wen, amok niya kan. Kat jay mo't babae, adda mo't ijay Singapore. Kan saan da basta makaawid takas to ikot nga road. Limo kay ngagpaison iti kalabas. Ngam, adda mamatan day ta Omicron ng ibagbagada. Kasado aya day ta. Iso nga road. Ang pagimbagan na laeng taadon tinakabakuna. Unmatkit di Uray kaskasan ada basitan panguntram iti virus. Alakat anya nga road. Mapantanto ija balayda. Uray da po na laangan nakagarapon ti masangputan ijay agraman jay picture na. Kuna ni nanang, na-cremate da ka nun, tawan mo't lang dagbantay. Awan dagiti anak da ditoy. Ngam saan na COVID? Saan ka no mo? Saan mo't arimrimor, di bakit? Iso hintay itong arod Isut ko na ni nanang. Damdamagan na itay, sumurot ta kadakwada, tagkukuyog tayon. Uwi na. Anya nga oras sa mapandaya? Inton malam ko na adamat. Siguro akit inton agkapo kayo ni opisina. Sige. Agsarita kam to ni tatang iti barangay. Iso Papan ka mo ilagayam ijay. Saan kayo nga agudong kanina na ngaya? Saan siguro? Malaksid no daawag ni Alma. Wana? Mabalinitan alamayan tinatay. No, saan lakid di positive iti COVID? Masurot lang ti distancing iti lamay. Wana,
Ngam no panunutay. Kaslaawan san epekto na dayta distancing. Apa anak ko nam ti kasta? Nubuy-buyak ngamin ang iti karawan ang iti nagduduma a kandidato. Agdudupong dan. Aglilinit-lit da pa yun. Ngun nga ro. Ngam. Naka-face mask dalat tamay. Oray pa ay. Kan siguro, nakabakuna damat tandagi chay. Anya tamo tayo nga. Anyakit di tera kanda. Di da pa'y lagbuya iti cellphone ta. Sa bali lat tangamay no makita mi ti personal na iti kandidato. Adanto pa'y nagkuna asaanan ang nagbugo iti ima na. Sipod na alamano na ti idol kan kandidato na. Yan. Unay daytan. Iti kasta, sana mapukaw ka no ti banglo iti dakulap na. Adamanen natay akabaranggayan. Kat sana sigurado no natay iti kinabakit na. Uno COVID kat di may. Na ito yung matirigat na ito. Tunggal adda matay. Mada maglatan no na COVID no anyarita. Kasanaw, uray nataya na disgrasya, iswab test dan sapay. Ay na, dahil ito virus. Alin to siguro mapukaw, aging gay ti si bibiyaka. Naggapon sa mananday ya a Dr. Ayop dito'y balay, Supeng. Wain. Among lang aro din na agar aram iti anak mo damagang pailaan. Heh! Urayan niya't mapaspasamak. Sa anak mo manugot, aday ya a Dr. Kwak-kwak ti mga sawa iti kakaiso ng anak ta. Saan mo kuman abiyangan pa iti pakasignan ti puso ti anak ta? Ay di nakman biyangan ta pagimbagan na tikit kita. Taysan to nga grigat, iti masungad, kan may ranod tamid, anagan naking kwa na. Anya pilat sa pulam iti biyag mo aya. Nakay kan bakitan. No siya, kontento ako niti kasasaad ta iti biyag. Saan tamot alumanglangan namangan? Magatang tamot no da kaya tagatangan na ramit. Alikaman kan anya pa'y dita. Makmakan kasta. Uwin, saan na para ka dataday ito'y? Kang runaan apara kini Rosa. Kaibagbagamlaan atap na mairanod tamot. Kaya't mo asawin iti dayta. Ay basta, saan ko akayat na di aduming? Anya pa'y lang amin ayat sa pulam. May samot a doktor. Veterinary. Addan na talgad apanggadan na. Doktor nga agpaisaw, ngam doktor mat, dagiti ayop. Anya nga raw ti kayat mo? Kayat ko tay doktor ti tao. Kat, daya Dr. Brown ti kayat mo. Saan a brown white? Anya? Ngam, apo, nagmursa ang dilangana. Kabaliktad tinaga na Dr. White. Barbang isip. Uyaw. Talaga mo, kasdasan nga nagdigdigaw. Nagadoan na dlaw mo, di tapay. Di mo malang abayan umay dito'y akas taunay ti bangbanglo na. Alawan, naglaw ka bangbanglo kan ang dog. Ay, sumarte ka man, Sofing. Niyakit, bangbanglo kan ang dog. Saan mo ngay uyawan day jay, taman ang isagot. Sana kas kinidomi nga doktor dagiti ayop ken kuripot. Anya? Naputa maon ngay may dito'y day adumeng nga dapasarabo na ken ni Rosa kang runan ka data. Ay, sana day tati pagilasinan no nasingpet no na ibag a tao, ti may sa tao. Anya kita sanin.
Dita amakitam, no saan nga imot. Ang ngalawanan. Kayat nga rodmat ni Rosa. Kayat naman, wino saan, ni Dr. White ti pakiasawaan na. No mapilit mo no din tumakitaray ka ni Dumay. Anya? Heh! Patpadasan na tapilayak, katarak naklangan di tasuli. Maaramid mo ti kasta, iti anak ta. Aramidek, no sukirnak, no di natong palang, di ibagak. Apay nga nga ipilit yung kanyak day dyan nga artak kan ang duda doktor ang kunayo. Saan ka nga reklamaw? Kayat ko pa yung timatay. Ngam ti makiasaway ti day dyan tao. Kunayo doktor ngam. Apay kas jay. Kas na nag-angdod ti langana. Di na amo adalusan ti bagina. Saan aday ta tinapatag? No nagdigos mayatin. Kendabang lumot numasit kak. Wan, naglaok abang panglukan ang dud. Rosa? Basta, no ipilit siya ko nakmanan, agpakamatayak lang ang tatang. What? Ha? Ninang ko ngayon kantada. Ada kayo? Ay, nakita nga men, amariribukang kaunay. Uy, ninang ko ngayon kantada. Ngamin, saan nakakayat ni Mang Gusteng nga para ka ni Rosa? Amaw. Anya nga raw, di kayat mo nga aramidan ta. Ibagam laang, tapno, malpasan, day ta aparikot mo. Kasano ang asawak ni Rosa adi makapagkad ka ni Mang Gusteng, ninang? Isay, nalaka, asulbaran day ta. Ngam, ti saludsod. Agayan ayat kayo ka din ka ni Rosa? Uwan, ninang. Ay, awan parikot, no sikati kayat na. No saan akayat nila kay Gusteng, tinasaya at asaritaan. Alaam, iti pinaspasan. Sus, saan ko akayat ang pagaramidan iti dakas ni Rosa, ninang? Saan kumot nga imbaga pagaramidam iti dakas, anak ko iti bunyag. Ha? Saan nga iso ti kunag? Nila kay Gusteng. Adama na, nadyak mabalin na pagaramidan iti dakas, ninang. Saan ko akayat ti makabasol ka ni Rosa? Saan mo amaawatan ti kunak, duming anak ko iti bunyag? No saan mo amaala nila kay Gusteng iti nasaya at asarita? Itaray mo ni Rosa. Anya? Ninang, awanan. Itaray ko kanon ni Rosa. No talaga atinak kayat nila kay Gusteng ang mga sawa iti anak na. Delikado karud araw sa gayem. Amang ano mapilit na kanitata Gusting amang yasawa iti angdod a doktor ako nam. Matayak pa'y nga umo na Eda. Anyamat nga minan ni Tata Gusting. Apay nga min nga isuda ti agpili iti pakiasawaam. Katsanmat nga isuda ti makiden na. Isumpay Uray niya't mapaspasamak. Sa anak ang makikalay sa, mo no makiasawa iti day siya a doktor nga ang dod. Ay, doktor nga tangakpay so. Amok man kan ka. Tiamok ngamin a doktor kat managdaldalos iti bagina. Kat isumat. Mas dawak iti day siya. Pagdigdigos nga agpayso ngam saan adanom. Ay, saan adanom ti pagdigdigos na?
Anya ngay nga rod? Bangbanglaw. Anya? Isungad adama di ti payod na. Taglaok ti panglukin ang lit wano ang dud. Ay, nagadumanin na iti regalom, doktor. At dapat litsong manukin arak. Ay, wang, tatagosting. Day talitsaon para kada kayo kada rosa. Kati arak para king ka. Apa, stage side pa na ita. Aya, Aha. ay, nagsaya at ka talaga. San ka anaimot? Sa nakas itidaya duming Dr. Kwak-Kwak. Anya? Doktor Kwak-Kwak? Doktor ngagpaisong doktor nga raw dagiti ayaw. Doktor, tata. Wen, ngimsan ko akaya ta para kini Rosa ta naimot. Naunag titil-til na. Anya? Sa nakasking ka man nagisagot kada kami kananam sufing. Agyaman ak no, magustuhan dak para kini Rosa. Ngam tinakas na. Saan nakmat akayat? Dajay sa Doktor Kwak-Kwak ako na ayo ti kayat na. Siyak ti makamu. Kayat naman winusan. Awan maramidan na. Agyaman ak tata. Isaganam kit din tabagim. Tanukas kasano. Tulagan tayo ti kasaryon. Nagmayatan tata. Tata. Oh. Maragsa ka na itimbagayaw. Mabalin ka di. Alokatan yung taarak ta inuman tayo. Ako saan kayo madanagan? Sukatak to iti sabali. Para kada kayo lang. Aniya? Kasta ti aramidem dom. Tapno maamuan tanwa sino talaga tayo siya, doktor. Ngamin, agduwa-duwa ak. Kasla peke. Sige. Ito nagaway. Ikarigata kasurutay. Amuak na niya ti kinatao na. Wendom. Maamuak ko maano niya ti maduktalam. Uy, saan ka ngagtanag? Tangam no bilang tadinak tulat takayat ni tatang mo. Ada amok apamuspusan. Tapno saan to na makapagtukyat nga agasawa ta. Anya data? Agtaray ta. Ay, adadan to nakagura na kanitatang idag na nayon. Saan ang balin basta makapag-asawa ta. Ano saktulat ta, nuray kagura da. Dom, Saan ko kaya ta mapukaw kay tibiyag ko? Iso nga ore agtuo kaktaw tung palbiyag gapu ka ni tatang mo. dom. Ay ayatan ka. Tit ipatay ko, ti pan nakapukaw ko kin ka. Kasta akmat. Numapukaw ka. Kay kayat ko pa yun ti matay. Anyamanan ti mayam. Imbagak mo't kan kanasan ka ngay ayatan. Tadan ay ayatak. Ay, nyamot na. Nay, ada ka di mangangot mo, Rosa? Adda kasla na nabunglog alanat nyo kat. Ay, sus. Madinsa ti payod ko. Anya? Mangangot ko sa matibatik. Mane? Ay, kababain. Sige, panawan ka pa lang, doktor ta. Mapanakagdigos. Pinanawan na ko ni Rosa. Nagore ka man. Udno nga ta at ibagi na timang angot kan nagbaunan na. Uwen no, sak. Ay, nagbangbang luak mat nga oray sa anak na nagdigaws. Salbag ni Aya.
Nasiriban na kan ni Rosa. Kasano ko maana ang dod ako nana. Kat kurang na langin amaminduang agdigo si Timay Sangal daw gapot dagaang na. Anya? Sana parikot na ita. Ibagamkit din kadagiti naganaking kata dumanon kayon. Peso, tatagusain. Wen, kas kala nakang gatulang. Ang mga no sa bali pa iti mangitangal keng kwana kat mawa ng kaluko. Ay, uwan tata. Katagyaman ak. Ay na, ayaw bak nga ni tatang kaw. Sige. Umay kayo inton Domingo. Anya? Umay da kung danunan no Domingo, tatang? Wan, kat saan ka ngagtukyad? Tinapinta sa masakbayam iti sidong da doktor ti pampanunutan. Manjak, tatang. Anya di mo kayat? Nalpas ngayon baga kadumanon dan. Isu ngawanan na doon iklamo. Nuan niya timbagak, ken kayat ko, isot masurat. Nasaya at tada kayon, doktor. Kat pagsasaritaan tayon di kasaryaw. Agyaman ak, tatagustayin. Supeng, rumor kayo ken Rosa. Ay, Rosa, umay kan. Lah, agtugaw ka, Rosa. Ay. Sakbayan pagsasaritaan ako na ti kasarmi iti peke a doktor, tatang. Kayat ko nga agpudno nga umuna. Anya? Rosa. Ibagam kan tatang ko ti pudno. Agpampamarang kalaang a doktor. Ay, saan? Kasano ko mga... Saan kang naglibak? Pika, doktor. May saka lang nga kargador. Wano helper iti construction supply. Tutas. Dumeng! Ada pamanak ni kau. Pinicture ka. Bayat ti panagkargam iti truck. Kadag iti order da. Sorry, tatang. Iti kaano man. Saan ka makiasawa iti dayta peke a doktor? Ay, pagpakawandor di. Nagadulaki din na peke at tao diti lubong. Naiturog ko manay.